Siyabonga nguye unguye basezulwini sisesikhumbuzweni senkosi inyanga yezulu. Kuningi inyanga yezulu eyakwenzayo kimi, kodwa engazi ukukhuluma ngakho namhlanje ngoba kufanele silalele izwi lenkosi enkulu yasePhameni ku-TV eselilodwa lanele ukuze bakwazi ukukhuluma abantwana bonke laba bokukholwa, ngoba inyanga yezulu yenza into enkulu kithi sonke. Ngakho-ke akufanele sivimbelane bantwana benkosi, asilalele izwi, singalephuli izwi lenkosi, ngoba uma ulephula izwi lenkosi mayitheve salibelinye ugcina usuthuka abantu, awusakwazi ukukhulumayo ngoba usulephula umthetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke asihloniphe ukuze nabantwana besa ngemuva babone ukuthi obaba bethu balizwile izwi. Lapho abantwana benkosi inyanga yezulu yangenzela indaba enkulu. Ngolunye usuku selishadelwe inkosikazi yesihlanu. Le nkosikazi ingakamtholi umntwana. Ngolunye usuku yasithatha inayithi isibeka lapha odebeni lomlomo ithunga. Yasiyangena inayithi emlonyeni khalakatha. WakuNgolosihlanu umaniswa lapha ngingaphandle ngesumuntu uyakhala ilokhu ethi abasegijima ngiyakhona endlini. Wow, wenzenjani udlila yithi? Ngaze ngithatha amanzi kababa, ithemba lamakholwa.
amafutha kababa ithemba lamakholwa angasiyodwa noma ngisho ngakho yini. Uma waphuza lamanzi ayisithi pilikiti yasishona esiswini yasiyamthunga esiswini lapha yamthunga-ke wakhala ney'nyoni ngahamba ngaya endlini yabantu abadala ngayothandaza khona ukuthi nawe makoti esinayithi ngicela niyiyele kuShembe niyokhulumela naye. Olwesihlanu kwaba yisabatho umuntu engalali, kwaba yisonto kalali. Ngomsombuluko ekuseni ngaya enyangeni yezulu yayisemzini waseJudiya. Ngamfika ehlezi nabavangeli ababili uhlekwayo umvangeli noshozi umvangeli. Ngafika ngaguqa ngabika enyangeni yezulu yathi umbuka ngaphela phansi wasesukuma esebambelela lapha edanda wasukuma wabheka ngapha wasebuyela phansi esihlalweni wasethi hamba uthenga amafutha walethela. Ngase ngihamba lesikhathi ngiwathenga lamafutha ngase ngihlinza ngase ngithi amafutha ngoba azofika ibambe nayithi ingaphumi. Uthini baba? Usho mina ngeza lamafutha ngafaka umunwe wakhe lapha emafutheni uthi wesiphukuphuku izawuphuma nayithi. Uyiswile ngalesi sikhathi ngihlinza izawuphuma inayithi ufika umhlikise lapha esifubeni. Ngisuka njalo khona lapho namafutha ngihamba ngathi ngifike ekhaya kwathi usefile ushaye lapha esifubeni waseyaphela njalo indaba yakhe wafa. Ngase ngifika ngimkhwelela ngamafutha umuntu efile ngamkhwelela ngamafutha ngimhlikihla lapha esifubeni. Ngamhlikihla ngalamafutha abantwana benkosi waze waphaphama. Ithemba lamakholwa uvaselina namanzi nethemba elisuke likhona ngaphakathi kuwe. Uma uya ungabaza kuShembe kwenzeka njengoba, kodwa mina wangiphendula ngiseza kade ngingabaza. Wangiphendula wathi wesiphukuphuku izawuphuma nayithi. Ngoba ngazi ukuthi uzothi akawadle lamafutha bese fike ngayithi namathele emafutheni. Kwenzeka-ke abantwana benkosi uma esiphuma lenayithi kwase kukhuluma umama ongizalayo wathi mntanami umbulaleleni umakoti, umbulaleleni makoti. Ngakhohlwa ukuthi ngimbulalele. Uthi uyakhumbula ukuthi uthe uphuma la ekhaya uye enkabeni yaseNhlangokazi wawusuthi uhamba nje ulambile, kodwa kunamakoti ekhaya awudlile. Wakhuluma phambi kwaNyazi indlu yami wawuthi angenze njani?
ngathula ngathi umntanami uhamba nje lambili ngiyoke ngibone ukuthi lo makoti uyokwenama yini ngomntanami uma sebuye entabeni yasenhlangakala. Ngangifika ngakenzile lutho nje ngifika akazange nami umakoti ngoba ngakhuluma izwi elalingangfanele ngalikhuluma phambi kwendlu yomuntu omdala. Ngakho bantwana benkosi unakisise lokhu ukuthi uma sikhuluma phakathi kwemizi yawo baba sikuyo lenkonzo leyo yokukholwa. Asikhulume sazi ukuthi lokho sikukhulumayo kuyazwakala ngoba uShembe usuwasenza saba abantwana basezulwini sisekhona lapha emhlabeni. Ngakho-ke bantwana benkosi asingayithathi kalula lento, siyithatha kube intwana nje engelutho kube mnandi ukuthi mina ngumNazaretha kodwa uma usufika ukuhlupheka ebese kuyaphela lokhu ukuthi umNazaretha ebese ushona kwezinye indawo. Cha, asingajwayeli ngapho ngoba akukho isivumelwano esenziwa sokuthi uma ungakahambi emhlabeni wokuthi hulukuku asikho leso sivumelwano. Uzokwejwayela lokuthi hulukuku kanti sekuwusuku lakho lokuhamba ebese ufika ngalena uneyilonda ungabe usakwazi ukuyibona lento enhle kangaka. Angishumayeli kodwa bengibeka lokho ukuthi inyanga ezule yangezela indaba enkulu wase kugula ingane yalesiso singaka amabhashi seyagcina ngalokho abangane isizwe amabhashi kanti igcwele iy'kelemu ngaphakathi. Uma ngifika khona eJudiya la ingane baba iyagula bathi iney'kelemu waseletha amanzi watshela uwaphuze noma yaqanda noma kaqandi wathi futhi waphuza ingane wathi phushu inqwaba yey'kelemu. Hawu wona lo ameni wena wathi phushu iy'kelemu zaphuma zonke ayibuyanga yaphathwa ziy'kelemu. Wena lokhu wejwayele ukuthi hulukuku njalo phela ubona zisala lezi ngane ey'kelemu nje zithe zisesiswini amahlula zabunjwa namalayisi lotelu. Asiphathwa thina ziy'kelemu ngoba omame babedla iy'nkobe ziney'bindi, iy'nsuku ney'bindi, ubhontshisi uney'bindi. Sasiphila kahle sisey'swini nina nibulala iy'ngane eziseziswini lishe yonke lento ihlule lengane bese kubunjwa ngalento engenazi ibindi isiyokuzala iy'ngane ey'kelemu. Manje komama labo esibathathayo sebedla amalayisi athe khulelwa nje bese siyilayisi sekuphelile kanjalo ingane iyophuma iney'kelemu. Shembe omkhulu wasekuphakameni sengathi abantwana nkosi laba angangena uShembe ey'nhliziyweni zabo bayeke ukuthi hulukuku ngoba ngeke kubasize ngalutho lokho. Ukwehlisa igama lokukholwa lokho ukuthi hulukuku kwakho usulehlisile igama lokukholwa ngoba usunoNkulunkulu ababili. Inkosi kusizwe lethu.